Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Twongeye gushimira Imana ko ari Imana nziza. It's our God once again because He's a good God. Ni Imana y'urukundo. He's a God of love. Ni Imana y'imbaraga. The God of power. Ni Imana yacu. He's our God. Rero dushimira Imana cyane kubw'uyu munsi mwiza none yongeye kuduha. We thank Him for this wonderful day that He gave us. Kugira ngo twongere kuba muri studio za CPF TV. That we can be in the studios of CPF TV. Hallelujah. Amen. No munsi wa rero nanjye Imana iduhaye. So it's my day, it's your day that God has Kuko no munsi Imana iduhaye kugira ngo tunezererwemo. and we have to be rejoicing this day. No munsi wawe mwene data. It's your day, my brother, my Kuko sister. Imana yishimiye kubaho. So for God is happy for you. Kandi mu kubaho kwawe ube unezerewe. And in your life, live a happy life. Kuko Imana iri kumwe nawe. Because God is with you. Uratsinda ibihe byose. And you will always overcome. Rero tudatinze mu mazina yanjye ni Pastor Rudasingwa Justin. My names are Pastor Justin Rudasingwa. Ndi kumwe n'umusemuzi wanjye nkunda cyane Apostle Margaret. I'm with my interpreter, Apostle Margaret. Imana rero imuha umugisha cyane. God bless her. Hanyuma dufite n'udufasha muri studio Brave. And we are with Brave, who is Rero helping Imana us ibahe take cyane. pictures. Rero turabashuje mwese mu izina rya Yesu. So we bring greetings in the name of Dufite abantu Jesus. badukurikira bari mu Rwanda no mu mpande enye z'isi. We have people who follow us throughout the Rero world. Imana ibahe umugisha cyane mwe mukurikiraniye Channel TV. May God bless you all who follow this channel, this Kuko church iri ni ijambo ry'ubugingo kandi rihindura. because this is a word of life and it changes. Rero Imana ibahe umugisha cyane kadusenge. God bless you. Mana tuguhaye icyubahiro nanone mu izina rya Father, we Yesu. thank you once again in the name of Tugushimiye Jesus. umunsi mwiza waturemeye Thank Mana. you for this wonderful day. Tugushimiye kongera kuduha guhagarara muri studio za Thank Church you that Preparation you've TV. given us chance to start in the studios of Church Preparation TV. Tugushimiye kongera kuduha ijambo kugira ngo turigeze ku bantu bawe Mwana. Thank you for your word that you're going to pass your people. Turasenga rero nk'uko wavuze ngo wohereze ijambo ukaba inyuma yaryo. As you said that you send your word and you be behind it. Dusengera abantu bose bari mu Rwanda no mu mpande enye We z'isi. pray for all the people around the whole world. Kugira ngo iri jambo Mana uriherekeshe ibimenyetso n'ibitangaza. That your word may be followed by miracles and Rikore wonders. mu buzima bw'abantu bose bumvira ijambo And Mana. all the people who will listen will be touched by Reka your word. abarwayi ribakize. Father, let it heal Reka abarushye baruhurwe naryo. sick. Let those who are tired be. Reka batarizera nabo bishere ku bw'icyoro Those who cyawe. have not believed, let them believe. Uri Imana itangaje. You are a God of miracles. Reka mwami uvugane n'ubwoko bwawe Mana. May you speak to us. Mpagaze hamwe igikoresho cyawe rero. Stand here as your Reka servant. ntaba ari jye ahubwo aba ari wowe. Let it not be me, Kandi but you, Lord. izina ryawe rishyirwe And hejuru. let your name be Mu izina glorified. rya In Yesu. the name of Jesus Christ. Haleluya. Amen. Rero tugiye kumva ijambo ry'Imana. We are listening to the word of God. Ijambo nkuzane ni ijambo rivuga ngo kwizera kunesha. This word says that faith that overcomes. Kwizera kunesha. Faith that overcomes. Haleluya. Amen. Reka dusome mu Bibiliya ijambo tugiye gusanga mu Baroma ibice 5. So we are reading in Romans chapter 5 Uhereye umurongo wa mbere kugeza wa 5. as we start from verse 1 up to verse 5. Aravuga ngo Says, amahirwe azana no gutsindishwa no kwizera. Nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana ubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Wadushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzanwa n'ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine ahubwo twishimira no mu makuba yacu kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana kandi kwihangana gutera kunesha ibitugerageza ubwo kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni kuko urukundo rw'Imana rwasabwe mu mitima yacu kubw'Umwuka wera twahawe. therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation works patience, and patience experience, and experience hope. And hope makes not ashamed, because the love of God is shed abroad
in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Hallelujah. Amen. Obeni ibyo byiringiro ntibikoze isoni. And that hope does not make me ashamed. Okukwizera kunesha n'ukwizera kudakoze isoni. This faith that overcomes is the faith that does not ashame anyone. Iyo tuvuze kwizera, when we speak about faith, tuba tuganisha ku Mana. We are talking about God. Abaheburayo 11 hariya natubwira ngo kwizera nukumenya neza udashidikanya ibyo wizeye. Because this faith takes us to God, and in Hebrews chapter 11 it says, now faith is a substance. Hallelujah. Amen. So rero Paulo yandika urwandiko yandikira Abaroma. So as Apostle Paul was writing to the Romans, we yabyanditse avuga ngo amahirwe azana no gutsindishizwa no kwizera. He said that the blessings that come from overcoming by faith. Uku kwizera nukuzanira umuntu umugisha. This faith brings a blessing to people. Uku kwizera nukuzanira umuntu gukomeza akabana n'Imana akagendana n'Imana mu buzima bwe bwose. This faith allows someone to walk with God every day and in his or her everyday life. Hallelujah. Amen. So rero mwene data nshuti y'Imana. So my brother, my sister, je kukubwira ko hari kwizera kunesha. I've come to tell you that there is faith which overcomes. Kuko iyo turi muri isi turimo, when we are in this world, abantu bagira ibintu byinshi muri bo. Many people have things in them. Hari ibintu byinshi baba barimitse mitima yabo. Some of the things are there in their hearts. Hari ibintu byinshi bitandukanye. There are many things kept in their heart. Hari ubwenge, there is wisdom, hari imirimo, there are works, hari ibintu bitandukanye. Many things. Ariko iyo ugiye kwitegereza, but when you look at each and every, buri kintu cyose gifite aho kigarukira. Everything has an ending. Kandi buri kintu cyose ntabwo gitanga amaherezo meza. And everything that has an ending is not usually the best ending. Ariko kukwizera turo tuvuga, but this faith we are telling you, n'ukwizera Kristo mwami n'umukiza. It's a faith that you believe in Christ Jesus as your personal Savior. Paul rero yandikira Abaroma. So Apostle Paul is writing to the Romans. Nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera, he said now that we are justified by faith. Dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. We have the peace of God through Christ Jesus. Uko kwizera no kukuzanira amahoro. This faith brings peace to you. Uko kwizera no kukuzanira ubuzima bw'ubutsinzi mu buzima bwawe. This faith brings you victory in your life. Ni imani inayokuletea maisha ya ushindi katika maisha yako ya kila siku. It is the faith that brings you a life of victory in the life of Jesus Christ. Ni imani inayokusababisha wewe uishi maisha yenye furaha na amani. N'ubuzima n'ukwizera kuguha ubuzima bwo kubaho uri mu kwizera kandi ufite amahoro mu Mana yacu. Kwa sababu mtu akiwa peke yake, uko iyo umuntu ari wenyine, anakuwa na maisha ya wasiwasi. Agira ubuzima buvangiwe. Anakuwa na maisha yasiyokuwa na uhakika. Agira ubuzima budafite icyerekezo cy'ukuri. Tunaposema imani inayoshinda, iyo tuvuze rero kwizera gutsinda, ni pale Mungu anapokuwa na mwanadamu. Ni cyane Imana iri kumwe n'umwana w'umuntu. Kwa sababu abarifite amahoro yuzuye. Somebody that is with God has enough peace. Rero ndashaka ubwire mwene data. So I want to tell you, my brother, my Paulo sister. bivuga neza. Paulo says, ngo kukwizera kuzana amahoro, ngo kuko dufite uko kwizera kwatsindishijwe kwaduhaye amahoro. That this peace brings us peace, and when we have this faith, we have the peace of God in us. Ndashaka ubwire ngo ibyo umwana w'umuntu afite, so whatever the Son of Man has, kugira ngo nkwereke ko ibyo umwana w'umuntu afite byinshi usanga atabiboneramo amahoro. I want to show you that whatever that you own usually does not bring you the peace you need. Ushobora kuba umeze neza. Maybe you are well off. Ufite amafaranga. You have a lot of money. Ufite akazi. You have a good job. Ufite ababyeyi. You have parents. Ufite umugabo. You have a husband. Urahari. You are there, you are living a life. Ariko nubwo icyo wagira cyose, but in whatever that you have, ntabwo kibasha guhaza umutima wawe. it will never fill your heart. Ariko umutima uri mu Imana,
But the heart that has God niwo wonyine ubasha kugira amahoro yuzuye. is the only that can have the peace full of it. Rero Paulo abyandika bivuga gutyo. So Apostle Paul wrote to the Romans like ngo that. twishimira ibyo wadushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone kwishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Amen. He was reading which verse? Was verse 5? 2. Verse 2. By whom we also have access by faith into this grace, wherein we stand, and rejoice in the hope of glory of God. Uku kwizera kukubwira ko ufite Imana. This faith tells you that you have a God. Uku kwizera kukubwira ko ushyigikiwe n'ijuru. And this faith tells you that you are supported by the heavenlies. Uku kwizera kukwereka ko wowe uri kumwe n'Imana ntacyo wabura. And this faith teaches you that when you are with God, you can lack nothing. Uku kwizera kukubwira neza nubwo twaba turi mu bibazo. This faith tells you that even when we are in problems, ibyo bibazo bitera kwihangana. And those problems bring you patience. Ntabwo ari ubuzima bufite ihahamuka. It's not a traumatized life. Ni ubuzima bukwereka ko ufite ubuzima bwuzuye. It's a life that shows you that you have a full life. Kugutangariza neza iyo uri muri Kristo Yesu ufite ubuzima bwuzuye. So when you are in Christ Jesus, you are full of life. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa ati muhumure naranesheje. That's why Jesus told his disciples that just take heart. Ati kwisi mufite ibibazo ariko muhumure naranesheje. Tell them that in this world we have problems, but Paulo rero nawe ngo tuzi yuko amakuba atera kwihangana. So Apostle Paul also says that we know that tribulation brings you hope. Ngo kandi kwihangana gutera kunesha ibitugerageza. That and then patience brings us victory over those tribulations. Ndashaka mutangarize ngo kwizera kurageragezwa. Yeah, faith is tested. Umuntu wambaye umubiri wese arageragezwa. Everyone who is closed of this life, this body, has trials. Nubwo wakwima amaso ijambo ry'Imana cyangwa icyibyo by'Imana uzageragezwa. Even if you don't, look at the word of God, still you have trials and tribulations. Hari abantu bajya bavuga ati ahari ngize iki n'iki na kiriya ahari ngo nagira amahoro. Sometimes you say that if I have this and this, maybe I would have the nta bintu bitanga amahoro. Things do not give peace. Hari igihe bavuga ati ahari yewe ndababaye kuko ntafite umugabo. Maybe you are saying I don't have a husband. If I had him, I would feel the peace of God. Ahari ukavuga uti yewe ahari ibyanjye birakomeye kuko ntafite amafaranga. Maybe you would say that because I don't have money, that's why I have a hard life. Ahari ukavuga uti yewe ndahangayitse kuko ntafite akazi. Maybe you say I'm troubled because I don't have a job. Ahari ukavuga uti yewe ibi byose bingoye kuko ntafite ababyeyi. Maybe you are saying because I'm an orphan is why all this is hard for me. Ariko ndasanga ubwira uko byaba bimeze kose. But I tell you, according to however it is, umuntu wambaye umubiri wese uri kuri iyi si ya none urageragezwa. Everyone that has the body and is in this world, he or she faces trials. Sinzi icyicaro urimo, sinzi umwanya urimo, ariko ndasanga ubwira ngo aho uri hose urageragezwa. I don't know where you are seated. Maybe you are rich, maybe you don't have, you are poor, maybe you have a husband, maybe you don't have, but wherever you stand, you can be tried. Ariko kukwizera mwene data. And this faith that I tell you, nubwo wageragezwa, even if you are tempted, dufite Yesu Kristo watuneshereje. we have Jesus Christ who has overcome. Dufite Yesu Kristo uri kumwe natwe. We have Jesus who stands with us. Iyo tugeze mu bibazo, when we are in these trials and problems, kuko dufite kwizera, because we have the faith in us, biduha kwihangana. it gives us patience. Mu kigeragezo turihangana. In the trial we are patient. Mu kubura akazi turihangana. In lack of a job we Mu kubura become patient. amafaranga turihangana. In poverty we become Mu patient. kuba tutarabyara If turihangana. we don't have children we are patient. Mu kuba tudafite ababyeyi turihangana. Maybe we are orphans we become patient. Iyo inshuti zatuvuyeho turihangana. Friends leave us alone we become patient. Rero ibyo ngibyo bituzanira ibyiringiro. So all that brings us the hope. Kandi bikatwereka ko nyuma y'iki kigeragezo, and it shows us that after this trial hari igisubizo. there is an answer. Hari ubuzima. There is life. Hari amahoro. There is
peace. hari ibitangaza There are miracles. kuko twizeye Because the one we believe, ni umugabo wo kwizerwa, he is the man who is ni faithful. umugabo w'imbaraga. He is a powerful uwo si man. uwundi ni Yesu Kristo And umwana that w'Imana. is not any other one that uwo si uwundi ni Jesus Yesu Christ. Kristo waneseze urupfu. Jesus Christ has overcome this. Haleluya. Amen. Ndashaka nkwibutse akantu gato gusa kuki Yesu yaje. I want to remind you one thing. Why did Jesus come? Yesu yaje muri iyi si kugira ngo tuzanire intsinzi. Jesus came in this world to give us victory. Kuko umwana w'umuntu amaze kugwa mu cyaha atandukanye n'Imana yabaye mu buzima bwo gutsindwa ibihe byose. Because after the fall of man lived in failure all his life. Yatangiye kurira. He began to cry. Yatangiye kubabara. He began to feel bad. Kuko yari yamaze gutandukana n'ubusa atagisabana n'Imana. Because he had been separated from the presence of God. Rero Yesu Kristo atuzanira ubutsinzi. So Jesus Christ brings us victory. Atuzanira ubuzima bwuzuye. Gives us good life. Atuzanira amahoro yuzuye. Gives us peace. Dushobora kuba dufite ibibazo bitandukanye. Maybe we have different problems. Ariko ibyo bibazo ntabwo biba bisobanuye ko ubuzima bwacu burangiye. It doesn't mean that all those problems that our life is over. Hallelujah. Kuko isi n'ibyuzuye n'iby'Imana. Because the world and everything in it belongs to Ndakubwira God. ngo isi n'ibyuzuye n'iby'Uwiteka Imana. Everything in this world belongs to God. Hallelujah. Amen. Rero uku kwizera ntabwo gukoze isoni. So this faith does not shame you. Dawudi abivuga neza muri Zaburi. David speaks it in Psalms. Yaravuze ngo mu kubaho kwanjye narashaje sindabona umukiranutsi w'Imana arekwa. That I was young and now I'm old. I have never seen the righteous being forsaken. Cyangwa umwana w'umukiranutsi asabiriza. And even I have never seen his children begging for bread. Ubundi ikigeragezo ni iki? Okay, what is a trial? Ikigeragezo ni ikigutegura kugira ngo kigusunikire mu bwiza bw'Imana. It is something that comes your way which is hard but pushes you to the presence of God. Ni ikigutegura, ni ikiguforoma kugira ngo ube umuntu wundi mushya. It prepares you and forms you to be a new man. Rero mu yandi magambo, in other words, umugabo witwa Nikodemu, the Bible tells us about Nicodemus. yasanze Yesu nijoro amubaza iby'ubwami bw'Imana. He went to Jesus at night and asked him of the kingdom of God. Hallelujah. Amen. Reka dusome amagambo hariya muri Yohana 3 uhere murongo wa mbere hariya. Let us read in John chapter 3. Haravuga ngo from verses 1. Haravuga ngo ibya Nikodemu. Ngo hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda. We yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko umwigisha uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawa wabasha gukora ibimenyetso ujye ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramubwira ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubwira ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa. Yesu aramubwira ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyaye n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Icyabyawe n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'Imana nacyo ni umwuka. We are reading John chapter 3 from verses 1. Yego. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, and a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus says unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Hallelujah. Amen. Aravuga ngo nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana.
He says that except someone is born the second time of water and of the Spirit, he cannot be called the Son of God. So this faith is being born again. That is being born again once again. Because being born the first time is when you are born of your mother. That's when a man and the wife unite and then they give birth to a boy or a girl. Ariko tuvuye mu byaha tukumva ijambo ry'Imana tukaryizera tukakira Kristo mwami n'umukiza tukabatizwa tuvuka ubwa kabiri. But when we come out of sin and we repent of our sins, we become children of God, then we are born again. Rero uko kwizera gutuma ijuru rikinguka mu buzima bw'uwizeye. So that faith helps us that the heavens is open to anybody who believes. Gutuma Imana yongera gusabana n'umuntu wizera. It enables God to fellowship with someone who believes. Rero Nikodemo amaze kumva aya magambo. So after Nicodemus heard these words, byarangoye cyane ananirwa kumenya uko kwinjira mu bwami bw'Imana icyo ari cyo. He could not understand, coming into the kingdom of God, what it means. Abaza Yesu avuga ati birashoboka ko umuntu yakongera kinjira mu nda ya nyina yavuyemo none akongera akavuka. So he said that is it possible for someone to go back to the womb of the mother and be born again? Ariko Yesu yaramushubiza ati, but Jesus answered him, ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Verily, verily, I say unto you, unless somebody is born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Kuko icyabyawe n'umubiri n'umubiri, for whatever is born of the body is body, n'icyabyawe n'umwuka nacyo n'umwuka, and that is born of the Spirit is spirit. Rero icyabyawe n'umubiri, so whatever is born of the flesh, ntabwo cyabasha kunesha ibikigerageza. It can never overcome what is tempting or trying. Icyabyawe n'umubiri, whatever is born of the flesh, reka ntangaze muri aka kanya, let me speak to you. Ubu ni ubutumwa bwiza ndiho mugezeho mwene data. I'm telling you good news. Ni ubutumwa ndiho nguhamagarira kugira ngo wizere kugira ngo uhabwe iyo ntsinzi yabonetse ku musaraba. It's a message for you to believe and receive that which was given on the cross of Calvary. Kuko iyo umuntu ari mu mubiri aba ari muri limitation. When somebody is in the flesh, he or she is limited. Kuna mipaka iliyowekwa juu ya mwili wako. You have limitations on your body. Kuna sehemu ambayo huwezi kupita. Hautabasha kunyura. Kwa sababu wewe uko katika mwili. Kuko uri mu mubiri. Mwili ni mwili. Umubiri ni umubiri. Ukifunga mlango hauwezi kutoka. Iyo ufunze umuryango ntabwo ushobora gusohoka. Ukifunga madirisha hauwezi kutoka. Iyo ufunze amadirisha nta muyaga winjira nawe ntusohoka. Lakini roho ya Mungu, ariko umwuka w'Imana, unapokuwa na mwanadamu, iyo uri kumwe n'umwana w'umuntu, roho huwezi kuifungia. ntabwo wafungira umwuka. Ndio maana Bwana Yesu anasema, Mambo Yesu avuga ngo kilichozaliwa na mwili ni mwili, icyabyawe n'umubiri ni umubiri, na kilichozaliwa na roho ni roho. Icyabyawe n'umwuka ni umwuka. Ninaposema imani inayoshinda, rero ndimo kuvuga ngo kwizera kunesha, au maisha yenye ya ushindi, cyangwa ubuzima bunesha, ni pale mtu anapotoka mwilini anaingia katika maisha ya kiroho. Ni cyagiye umuntu avuye mu mubiri akinjira mu buzima bw'umwuka. Barikiwe sana Pastor. Hallelujah. Kiswahili. Thank you. God bless you sana. And you. Hallelujah. Amen. Sasa tunaposema maisha ya ushindi, iyo tuvuze rero ubuzima bw'ubutsinzi, ni maisha ya kuishi katika maisha ya kiroho. Ni ubuzima bwo kubaho mu buryo bw'umwuka. Unapokuwa katika maisha ya kiroho, iyo uri mu buzima bw'umwuka, hauwekewi vizingiti au vizuizi fulani. nta kintu na kimwe gishobora kukubuza kunyuraho. Ndio maana Paulo alifunuliwa maandiko haya. Niyo mpamvu intumwa Paulo yahishuriwe aya magambo. Akasema imani yenye kushinda. Aravuga ngo kwizera kunesha. Aranabivuga neza ngo amahirwe azana no kwizera. And he says that blessings that come from faith. Rero Yesu Kristo, so Jesus Christ, umwami n'umukiza wacu, our Lord and Savior, yatuzaniye intsinzi yo mu buryo bwo mu mwuka. He brought us victory in the Holy Spirit. Niyo mpamvu abantu barwanya cyangwa batumva iby'Imana bibagora cyane. That's why those who don't believe
believe God and don't understand things of God, they get limitations or problems. kuko babirebera mu mubiri, Because they look at everything in the flesh. kandi iyo birebeye mu mubiri, And when you look at things in the flesh, amaso yawe afite aho agarukira, araho your adatambuka. eyes have limitations. Rero impamvu yo kudatambukwa kwawe, And the reason why you cannot go through, niyo mpamvu bikugora gusingira ubwiza bw'Imana twahereye muri Kristo that's Yesu. why it is hard for you to receive the goodness of God that was prepared through Christ Jesus. Rero iki ni igihe cyawe mwene data, So this is your time, my brother. My umenye sister. neza ko icyabyawe n'umubiri ari umubiri, Know very well that that which was born of the flesh is flesh. ariko icyabyawe n'umwuka ni umwuka. But what is born of the spirit, it is spirit. Kuko iyo uri mu mwuka, When you are in the spirit, iyo tuvuze umwuka ni umwuka w'Imana, when we say the spirit, that is the spirit of God. ni cya gihe twakira ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni umwuka. That's when we receive the word of God, because the word of God is spirit. Iyo uje ugatura muri twebwe, And when he comes and lives in us, duhabwa imbaraga zo kwihangana ibitugerageza. we get the strength and the power to overcome trials and temptations. Dushobora kurwara, We can be sick, yes. dushobora gukena, We can be poor, yes. dushobora kuba turi imfubyi cyangwa abapfakazi. Yes, we can be off. I told you that somebody in the flesh has trials. Abaminisitiri barageragezwa, Ministers are tried. abadirekiteri barageragezwa, Directors are tried. abacuruzi barageragezwa, Business people are buri tried. muntu wese ofisi arimo arageragezwa. Everybody in his or her own office, he or she faces trials. Ariko nkuzaniye ihumure mwene data muri aka But I kanya. have brought you the word of Nkuzaniye ijambo encouragement. rikubwira ngo There is a word that tells you kwizera kunesha kubonerwa muri Yesu Kristo. that the faith that overcomes is through Christ Jesus. Niba mvugira ijambo nibutse abigisha ubwo bari mu bwato bari kumwe na Yesu. As I was saying this word, I remember the word of God about the disciples when they were in the boat with Jesus. Bariho bagenda mu bwato. They were sailing in the water. Bahuye n'inkubiri y'umuyaga. They met a very great wind. Umuyaga uzana amazi menshi atangira kwinjira muri ubwo bwato bari And barimo. the storm came powerfully and beat their boat, and it started entering the boat. Ku bantu babaye ku nyanja ngira ngo ibyo murabizi. And those who stayed near the lakes, you know what is going on Kuko there. nabaye kuri Victoria. For me, I lived near Lake Victoria. Abatwara amato baroba amafi baba bafite ibintu bagenda bavomesha amazi. Yeah, those in the boat, they have something to fetch water in case water falls into the boat. Kandi amazi aje ari menshi akinjira mu bwato hari igihe barohama. And when the water comes in the boat, sometimes they drown. Hari n'abariya bajya mu Burayi gushakisha ubuzima baciye muri Zambia bagaca mu mato ujya wumva ngo amato yarohamye. And you hear of those who go to maybe to Europe or to USA through the boat through Libya, they drown sometimes because of the storm. Kuko bari bonyine. And they are alone there. Bakoresha ubwenge bwabo, They used their knowledge, imbaraga zabo, their power, ariko nta Mana bari kumwe nayo. but they are not with God. Ariko ubwato Bibiliya itubwira bwarimo Yesu. But this boat whereby Jesus was in, Nari mvuze ngo buri muntu ufite uyu mubiri arageragezwa. I had said, remember this, that somebody of the flesh is always tried. Ariko uko twageragezwa kose ntago kwasa. But whatever trials that come our way, they are different. Dushobora kwinjira mu kigeragezo runaka. Maybe you enter the different trial. Ariko kugira ngo gisoke ngo bizaterwa n'uwo wizeye uwo ari we. And for you to come out of it, it depends on your faith. Niba ari amashuri yawe afite aho agarukira. Maybe you believed your education, but that has Niba ufite limitations. ubutunzi bufite aho bugarukira. Maybe you believed in your riches, they have limitations. Niba ufite inshuti arizo zikubeshejeho bifite aho Maybe you bigarukira. have friends and you rely on them, they have Niba limitations. ufite ababyeyi bifite aho bigarukira. Your parents have limitations. Hallelujah. Amen. Ariko ndashaka kubwira ngo ubu bwato bwarimo Yesu. But this boat which Jesus was sailing in, Abigishwa bibuka ko bari kumwe na Yesu. and the disciples remembered that Jesus is in this boat. Baramutabaza. And they called unto him. Ati Yesu Yesu mwami wacu And kanguka. they called unto him and said, wake up and help Kanguka us. kanguka kanguka. Wake up, wake up, wake up. Kuko tugeze aho rukomeye. Because we are somewhere that it is so strong. Twakoresha imbaraga zacu nkuko tujya tubigenza.
we used our power as we used to do. n'ubwenge bwacu nk'abazi gutwara amato. We used our knowledge because we are used to sailing in this boat. Ariko uyu muyaga uje ufite ubukana turabona tugiye gutakaza ubuzima. But this storm is so strong, so we are about to lose our lives. Yesu Kristo rero ahita akanguka aracyaha wa muyaga. And Jesus woke up and then he calmed the storm. Ati wa muyaga we tuza. He said, calm down, you Umuyaga storm. uhita utuza bituze mu And he nyanja. calmed it down. Kubera iki umuyaga watuje? Why did the storm calm down? Nuko Bibiliya mbwira neza ngo ibyaremwe byose byaremwe na Yesu. The Bible tells me that whatever that was created by him. Nukuvuga ngo icyaremwe rero n'Imana ntabwo cyarusha Imana imbaraga. So whatever that was created cannot be stronger than the creator. Na Yesu ubwo yabwiraga ati mwizire mu bwato yari azi ko mu nyanja hari umuyaga. And even Jesus, when he told them to go into the boat, he knew that there is wind and storm in the lake. Ndashaka mubwire ngo urugendo rurimo Yesu uzaza kugera aho wajyaga. So let me tell you this, as we are walking or traveling with Jesus, Wowe uri mu ruhande rw'abanesha. you are in the side of those overcomers. Ari ndirimo nyankunda kuririmba ngo jewe na Yesu turi ikipe idatsindwa. There is a song that I like, that me and Jesus, we are a team that is not overcome. Ngo jewe na Yesu turi ikipe idatsindwa. Me and Jesus, we are a great team. Rero abigishwa ba Yesu babonye intsinzi kuko bari kumwe nawe. So the disciples saw victory because they were sailing with Jesus. Rero uku kwizera kunesha ni ubuzima uri kumwe na Yesu umwami w'abantu. So this faith that overcomes is a life when you are walking with Jesus Christ, the Lord of Lords. Ni ubuzima uri kumwe na Yesu wahura n'umuyaga ugatuza. This is a life when you are with Jesus and you meet the storm, then Jesus calms down the Abigishwa storm. ba Yesu baratangara atari kuyu n'umuntu ki ubwira imiyaga ikumvira. So the disciples, wondered and said, he can even calm down the storm. Iyi nyanja kwijya yica abantu uyu mwami ni umuntu ki ko tubona dutangaje. Sometimes these storms kill people, but look at this King of Kings. Ariko ndashaka kubwira ngo umuntu uri kumwe na Yesu imiyaga iratuza. So whoever that walks with Jesus, the storms calm down. Niyo mpamvu Yesu yageze ku murwayi indwara zigakira. That's why when Jesus came to the sick, they were healed. Niyo mpamvu yageze ahantu bashonje arabagaburira babona ibyo When kurya. he reached about those who were hungry, he gave them food. Yageze ku muntu wapfuye aramuzura. He went to that one who was dead and he resurrected him. Hari indirimbo ivuga ngo pale alipofika Yesu walitenda mema. That song says that wherever Jesus went, he did good. Aho Yesu yageze Yesu yagize neza. Yes, where Jesus went, he did Yageze good. hari indwara arayikiza. When he finds where there is disease, he heals people. Birashoboka ko niyo mvuga ubutumwa bwiza hari abantu barwaye. Maybe when I'm speaking this word, there are people who are sick. Ariko je kubwira we muntu urwaye yaba ari kanseri yaba ari igituntu yaba ari pressure yaba ari sida indwara yari yose Yesu arayishoboye kwikiza kuko yadupfiriye ku musaraba. Ndetse arakwiza kugira ngo twebwe tubashe gukira n'indwara zose. But maybe you are sick. I don't know which type of disease. But what I know, whatever disease, Jesus can heal. Je kubwira indwara zose zifashe ziri mu bantu Imana yaremye nje gutangariza urasohoka muri uwo mubiri mu izina rya Yesu. I have come to tell every disease, every sickness that is in the people of God whom he created, that now you can listen to the word of God and that person has to be healed now in the name of Jesus. Ndatangariza indwara zose mu izina rya Yesu ko ziceceka kandi zisohoke mu bantu b'Imana. I declare to all disease and sickness to be healed and to keep quiet in the name of Jesus. Makire gukira mu izina rya The Yesu. people of God receive the healing. Iyo miyaga yose bagoye nituze mu izina rya Yesu. All those storms of life calm down in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Ndacavuga kwizera kunesha. So I'm speaking about faith that overcomes. Kwizera kunesha na handi tugukura tukubonera muri Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba. This faith that overcomes does not come from anyone else. Only Jesus Christ who died on the cross. Hallelujah. Amen. Iyo dufite ukwizera kuducisha mu bibazo. So when we have this faith, it helps us to go through problems. Hallelujah. Reka turebe muri Yesaya. Let us see in Isaiah. Yesaya 43 hariya. Isaiah chapter 43. Aratubwira iki mwene data? What does it say? Nkunda ijambo ry'Imana.
I love the word of God. kuko ijambo ry'Imana rifite uburyo bwose bushoboka bwabasha gukiza umuntu. Because the word of God has answers for niyo mpamvu every dukeneye nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa kuba incungu, Ethiopia n'Iseba ntatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye ndagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. When you pass through the waters, I will be with you. Yes. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, neither shall the flame kindle upon you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, the Savior, your Savior. I gave Egypt for thy ransom, and Ethiopia and Seba for you. Since you was precious in my sight, you have been honorable, and I have loved you. Therefore will I give men for you, people for your life. Fear not, for I am with thee, and I will bring thy seed from the east and gather thee from the west. Amen. Hallelujah. Amen. Uyu n'umukozi w'Imana Yesaya. This is the prophet Isaiah. Yarari bageza ubuhanuzi ku Bayisiraheli. He is, prophesying to the children of Israel. Cyari igihe gikomeye Abayisiraheli bacamo. This was the hardest time of the children of Bari mu bibazo Israel. bitandukanye. They were going through a road. Ariko Imana yongera kubibutsa biciye mu kanwa ka Yesaya. But God reminded them through the prophet Nunyura Isaiah mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. that even if you go through the waters, I'll be with you. Nunyura mu muriro ntuzashya. Even if you go through the fire, you will not be No burned. kuvuga ngo uku kwizera This faith I'm speaking, kubasha kugucisha mu kibazo icyo ari cyo cyose wacamo. it can take you through every problem that you go through. Kuko ba Meshaki na ba Abednego Because the Shadrach, Meshach, and Abednego, bakomereye ku kwizera kwabo. they stood firm on their faith. Ndetse umwami Nebukadneza ategeka ko babajugunya mu itanura And ry'umuriro. the king commanded for them to be thrown into the burning furnace. Ariko uriya muriro babajugunyemo ntago wabishe kuko bari kumwe n'Imana. But that fire did not burn them because they were with God. Kuko imbaraga z'Imana zirusha ubukana bw'umuriro. And the power of God is better than fire. Twabonye Daniel bamujugunya mu rwobo rw'intare. We saw Daniel when he was thrown in the den of lions. Ndetse izo ntare ntago zabashe kurya Daniel kuko bari kumwe n'Imana. Imana yoreza marayika Those lions did not eat Daniel because God closed their mouths not to eat Kuki Daniel. mubwira aya magambo mwene Why am I data? telling you these words? Yo ndashaka kubwira ngo ikigeragezo uko cyaba kingana kose I uri want to kumwe tell you that n'Imana whatever trial that you go through when you are with God, uri umutsinzi. you are an overcomer. Kubabara ko ushobora kubabara mu gahe. You can, face trial in a short time. Iki kigeragezo cyo cyose kirababaza. Every trial, pains. Ikigeragezo cyose ndashaka mubwire ko kibabaza. Every trial pains. Ariko nje kukubwira mwene data. But I've come to tell you, my brother, my Abafite sister. ukwizera nubwo bahura n'ibigeragezo. Everyone who has faith, even if he goes through trials and temptation, Imana ibifite inzira igicishiriza umuntu akagitambukamo. God knows how he help you to overcome and he goes through that. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibigeragezo Imana itanga. So the Bible says that every trial that comes to iba yabikiriye akanzu ngo n'ibigeragezo by'abantu. That is not temptation that has come to you unless what is common to man. So in every temptation, he brings a way through, a way out. Iyi maze igihe n'imyaka myinshi. So this world has spent many years. Ariko abagize kwizera mu myaka ya kera n'uyu munsi nizaza. But all those people who are full of faith long ago and even now and time to come, babonye ubwiza bw'Imana. they will always see the goodness of God. Muri Habakuki akatubwira ngo, and in Habakkuk tells us, ngo umukiranutsi wanjye ngo azabeshwaho no kwizera he kwe. says that my righteous shall live by Iyo faith. amaze gushingira ku kwizera mwene So data, when you get this faith, ibiteye ubwoba byose bica bugufi.
Whatever that that makes people afraid, it humbles itself. kandi ukwizera kugatuma wowe unezerwa wowe And ugufite. this faith will bring you joy because Ukwizera kugakwereka ko ibi byose nubwo bigoye ariko uraza kubicamo. and this faith will show you that you will overcome this problem. Reka dusoreze muri ijambo riri mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana. So let us finish in the first letter of John. Ibice bibiri umurongo wa 15 kugeza wa 17. First letter of John chapter 2. Uhereye umurongo wa 15 17. Chapter 2 verses 15. Haravuga ngo ntimugakunda iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi gukunda data wa twese ntikuba kuri muri we. Ngo kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari irari ry'amaso cyangwa kwibona k'ubugingo bidaturuka ku Mana data wa twese, ahubwo ibituruka mu isi. Ngo kandi isi izashyira no kwifuza kwayo, ngo ari gukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Amen. We are reading 1 John chapter 2 verses 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but of the world. And the world passes away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abides forever. Iyo tuvuze gukunda iby'isi benshi bijya bivuga ati ahari aba bantu bayobye. When we speak about the love of the world, sometimes people think that people have gone astray. Ubundi urukundo Imana yemera, the love that God knows and allows, nuko mu mutima w'umuntu ugomba gukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ibyawe byose, is to love the Lord God your God and with all your power, with all rero your umwana w'umuntu strength. ijambo riratubwiye ngo nimukunda iby'isi cyangwa ibiri mu isi, umuntu ntakunda iby'isi, gukunda data wa twese biba bidahari. And the word tells us that if you love the world and what is there, then the love of the Father is not in you. Iyo umuntu rero yirunduruye mu by'isi akabikunda akabigira ibya mbere, Imana ntigire umwanya muri we. So when somebody loves this world and and puts everything first there before his God, he doesn't even remember his creator, ntabwo yagira umutima ukunda Imana. He will never have the love that loves God. Ubundi umuntu ugomba kubanza gukunda Imana. You have always to love God. Akaba ariyo wishingikirijeho mu kubaho kwawe kose. You have to put God first, and then you lean not on anything else but on God. Ibintu ntibikubera ikigirwamana. The things of this world should not be your idol. Urabona ikintu cyose iyo kibaye icyambere mu mutima w'umuntu, icyo ni ikigirwamana. When you put something first before God, it becomes an idol for you. Niba ari amafaranga ukiza imbere cyane ugatwara umwanya w'Imana muri wowe, amafaranga bakubereye ikigirwamana. If you love money too much and it becomes your idol, then you cannot love God. Iyo ukunze umuntu cyangwa abana icyo ari cyo cyose ukakigira icyambere muri wowe, kiba ikigirwamana imbere y'Imana. When you love somebody or you love children or you love what, and then you put it first, then it becomes idol before you. Noneho urwandiko rwa Yohana aravuga ngo kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri n'irari ry'amaso. And he says whatever in this world is the lust of the flesh and the lust of the eyes. Werera aravuga ngo bidaturuka kuri data wa twese. And the things of this life that does not come from the Father. Ikintu cyose gituruka muri iyi si yacu turimo. So whatever that comes from this world, icyo cyose Yohana avuga ngo nirari nukurarika, nukuntu ubushyize ikintu imbere yawe cyane kusumba Imana yawe. John says that it is the lust of the flesh or the lust of the eyes. So you lust for it. It comes before your God. Kandi aratubwira neza ngo kandi isi ishyirana no kwifuza kwayo. And he says this world and everything in it is getting finished. It's over. It's almost Reka mubwire uko byameze kose ibintu birashira. Whatever it is, however it is, things are finished. Umuntu yapfa,
Man can die. Imigambi yarafite igarangiriraho. And all his plans are there and then are over. Amafaranga yashira. Money can be finished. Akazi kahagarara. The job can stop. Ibibazo bitandukanye bishobora kubaho. Maybe you can get problems of different kinds. Kwa kwifuza kwa abana b'abantu bimitse mu buzima bwabo kubasha guhagarara. And that lust that men have, put in their heart, it has become their idol. It can also end. Ariko hari ikintu kidashira mwene data. It's something that does not end. Uku kwizera nakubwiye kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. The faith in Christ Jesus as our Lord and Savior. Kubasha kubana nawe uyu munsi. It can stay with you today. Kukabasha kubana nawe nejo. It can stay with you tomorrow. Kukabasha kubana nawe cyagihe udafite inshuti. And it can be with you when you don't have friends. Kukabana nawe cyagihe udafite umugabo cyangwa umugore cyangwa abana cyangwa akazi. The faith can be with you when you don't have a husband or a wife or children or a job or whatever. Kukagukorera, kukaguha amahoro, kukaguha ubuzima. And this faith will work for you, will give you peace, will give you life. Ndetse niyo tuvuye muri uyu mubiri mwene data. And even when we die, iyo tuvuye mu mubiri tuba tugiye kubona Imana yacu. we are going to see our God. Iyo tukiri muri uyu mubiri dukora umurimo w'Imana. When we are still living, we do the work of God. Iyo tuvuye muri uyu mubiri tuba tugiye guhabwa ingororano kubw'imirimo myiza twakoreye muri iyi si. And when we go out of the body, we are going to get the reward of that which we have done for God in this world. Rero Yohana bivuga neza. So John is saying clearly, ngo kandi sizashyira no kwifuza kwayo. And this world is ending and everything in it. Ngo ariko iby'Imana ishaka izahoraho iteka ryose. He says the world passes away and the lust thereof. But he that does the will of God abides forever. Ngo ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Whoever that does the will of God will live forever. Umuntu rero iyo ahagaze mu bushake bw'Imana, so when you stand in the will of God, abaho, you live. Kuko Imana itanga ingabo nyinshi kugira ngo Imana irengere umuntu wayo. Because God can give many God can give anything for you to live, for you to stay, for you to enjoy. Iyo umuntu ari mu bushake bw'Imana haranira gukora ubushake bw'Imana. So when you are in the will of God and you always strive to do the will of God, abashinganye, you are protected. Abafite ubuzima bwuzuye hamwe isi turimo. You are insured and you have a full life in this world. Kandi na nyuma y'ubuzima hari ubundi twateguriwe kuzabana n'Imana iteka ryose. And after here you have another life prepared for you. Rero mwene data nshuti y'Imana. So my dear, my friend, nkuzanira ijambo nasoma ibyanditswe bitandukanye bikwereka ko kwizera kunesha. I read you different scriptures that shows you that that faith overcomes. Ndiyo ndaguhamagarira rero mwene data ngwino wakire kwizera Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. So I'm calling upon you and I'm encouraging you to come and receive faith and believe in Jesus Christ as your personal savior. Kandi ndiyo ndasenga kugira ngo Imana iguhe ubuntu ubashe kuvuka ubwa kabiri mu izina rya Yesu. And may God give you grace for you to be born again in Jesus' name. Ube muri name. iyi si uri mu mwuka kandi uri muri iyi si uri mu mwuka kugira ngo ubashe kunesha iby'iyi si. And live in this world when you are in the spirit and being able to overcome whatever that is in this world. Kuko mu Baroma ibice 8:32 haravuga ngo ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu rw'isi wacu yabande. For in Romans 8:32 he says that if Jesus is on our side, who can be against us? Cyangwa niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? And then he says, what can separate us from the love of Christ? Ese ni ibibazo dufite uyu munsi? Are they the problems today? Ni inzara se? Is it hunger? Ni ubukene se? Is it poverty? Ni ukubura umugabo se? Is it single life? Ni ukubura ababyeyi se? Is it being an orphan? Ni iki? What? Reka mubwire mwene data. Me tell you, my brother, my Imana iri kumwe nawe iri mu ruhande rwawe. God is with you and on your side. Sinzi ibyo uri ucamo uyu munsi I don't know what you are going through. Ariko ngiye gutangariza garukiye Imana ubone ubuzima bw'ubucinzi mu buzima bwawe. But I declare to you, when you come back to God, you get the life you need even in this world. Imana ibasha kugukura muri iyo situation urimo. God can even take you out of that situation. N'indwara irayikiza. He can heal you even with that disease. Imana ikiza
ubushomeri. He can even give you a job. Imana ikiza ibibazo bitandukanye. He can even take away your problems. Turi mu bigoye cyane kandi biruhije. We are in hard times. Kuko Bibiliya tubwira ngo minsi iberuka ngo azaba n'impuhwe nyinshi z'intambara. Because the Bible says that in the last days there will be wars and rumors of wars. Ndiho ndaguhamagarira mwene data abanyarwanda twinjire muri Kristo Yesu ibibazo byose Imana irabicecekesha mu izina rya Yesu. I'm calling upon Rwandans to come and enter in the life of Jesus Christ, and everything that is coming our way, God is going to fight for us. Iki ni igihe cyo kongera kwegera Imana. This is the time to come back to God. Iki ni igihe cyo kongera gutabaza Imana. This is the time to call upon God once again. Wowe ntugende wumve ko ufite ubuzima kandi ubuzima buri muri Yesu. Don't think that you have your own life. Banyarwanda mureke tugarukire Imana mu izina rya Yesu. Rwandans, let us come back to God. Abatuye impande enye z'isi muze tugarukire Imana mu izina rya Yesu. All those around the world, let us come back to God. Kuko iyi si irimo ibibazo bitandukanye. Because this world has different problems. Ariko kuko turi kumwe n'Imana isumba byose. But because we are with the power of God, turaza kubitambukamo turi mu mahoro. we shall go through this and with peace in the name iraza of Jesus. kucinzira zishoboka zose kugira ngo tube muri iyi si turi abatsinzi kandi tuguwe And neza. God is going to open different ways that will help us to live peacefully in this world. Rero Imana igumugisha mwene data. So God bless you, my brother, my sister. Iri ni ijambo uryakire n'ijambo ry'Imana ko ribasha guhindura amateka y'ubuzima bwawe. This is the word of God. Receive it and it can easily change the history of your life. Nakuririmbiye mubwira ngo aho Yesu yageze hose yagize neza. I sang for you and I told you wherever Jesus went, he did good. Yageze mu buzima bwanjye ahindura amateka y'ubuzima When he bwanjye. came into my life, he changed the history of my life. Yageze no ku bandi batandukanye babonye ubwiza bw'Imana. And he even went to different people and changed their history. Rero wowe wamaze kwizera komeza kwizera ntihagire ikintu gicogoza kwizera kwawe. So whoever has faith already, continue believing and nothing should discourage you. Ntutinye kuri ibyo uri ucamo, Yesu ari kumwe nawe mwene data. Don't be afraid whatever you are going through, Jesus Christ is with you in that boat. Wowe utarizera rero iki ni igihe cyawe ntutakaze igihe. And for you who is not yet born again, this is your time. Don't delay. Ntutakaze igihe kuko buri gihe Salomo yaravuze ngo buri gihe n'igihe cyacyo. Don't waste your time because Solomon said that everything has its time. Kuko ntutakaze igihe niwo uhomba. If you waste your time, you are the one who is losing. Igihe cyawe nanjye kirabaze. So my time and your time is counted. Reka igihe cyanjye nawe tukigiremo amahoro n'umugisha mu izina rya Yesu. Our time is limited. Let us have peace in our time. Kuko umugabo twizeye Through all this time when we are victorious in the name of Jesus. ndagutangariza rero muri aka kanya niyo ngusengera mwene data uri ukurikira ijambo. I declare to you as I preach to you. Ndio ndasaba imbaraga za Mwuka Wera zikugenderere kandi ziguhishurire iby'iri jambo. I'm asking the Holy Spirit to come to you and reveal to you about this word. Wowe uri mu rugo, wowe uri mu kazi, wowe uri mu modoka, wowe uri mu ndege, wowe uri ahantu hatandukanye, reka Mwuka Wera gusange. Whoever that is watching, wherever you are, may the Holy Spirit visit you today. Yongera kangura umutima wawe, fungura amaso yawe, wakira iby'iri jambo mu izina rya Yesu. And may the Holy Spirit open your eyes of the Spirit and you'll be able to understand what is in this word in the name of Jesus. Mu izina rya Yesu, wowe uri muri icyo kibazo cyo kubura akazi, cyo kubura abana, cyo kubura ababyeyi, reka umwami Imana Nyiringabo yongera kugendera, yongera gusange mu izina rya Yesu. Whoever that has a problem, maybe you're an orphan or a widow or poor or whatever, may Jesus Christ intervene and visit you in the name of Jesus. Reka wowe warurwaye kanseri uvuga uti ibyanjye birarangiye, reka Imana kuko ari ikiza indwara igukize iyo kanseri mu izina rya Yesu. Whoever that is sick, suffering from cancer or any other bad disease, let God intervene and let Jesus Christ come and give you peace and give you health. Ndategeka buri kibazo kikugoye kibe ku buzima bwawe I ukurikirana. command every problem of your life to go in Jesus' name. Ndategeka buri mwuka wose mubi wateye ubuzima bwawe kurekure mu izina rya Yesu. Whatever demonic influence or demonic spirit that has attacked your life, go in the name of Jesus. Bibiliya tubwira neza muri Matayo 10:20 ngo twahawe ubutware
reka ubutware tubonera muri Kristo Yesu buze bugukorera ibikomeye muri aka kanya. Yeah, the Bible tells us in Matthew 10 verses 1 that we have the authority. So that authority that is in us, let it work for you right now in the name of Jesus. Ndategeka ibyo byose bikubuza amahoro bikurekure mu izina rya Yesu. I command whatever that fails you to have peace, go in Jesus' name. Ndahamagara imbabazi z'Imana zigusange wowe uri mu Rwanda, wowe uri muri Afrika, Buraya, Amerika n'ahandi hatandukanye. Imbabazi z'Imana zigusange mu izina rya I'm Yesu. calling upon the mercies of God to find you everywhere you are now in the name of Jesus. Reka Imana yo kwizerwa, Imana y'imbaraga n'ubushobozi yongere ikuremera ibihe bishya mu izina rya May Yesu. God of power, may God of miracles, may God the Creator create new things in your life and give you miracles and wonders in Jesus' Reka name. guhanagura ayo marira wowe urihurira. Let God wipe away your tears, you who is crying. Reka Imana ikubera Imana muri icyo kibazo. Let God be your God in that problem. Reka Imana iguhindura amateka mu izina rya Let God Yesu. change your history in the name of Jesus. Mana ngusubize icyubahiro kuri Imana yo Father, I kwizerwa. glorify your name because you are a faithful God. Ndagushimira ko ari ijambo ryawe. Thank you for your word. Ndizera neza ntashidikanya. I believe without doubt Abantu bose bakurikiranye iri jambo n'abazaryumva. that those who follow this YouTube channel and who will hear, Mwuka wera arahari kugira ngo abafashe. the Holy Spirit is there to help them. Nasaba nk'uko ijambo ryawe rivuga That as your word says, ngo utuma ijambo ryawe ukaba inyuma yaryo. that you send your word and you are behind it. Reka ube inyuma y'iri jambo uyu munsi n'ibihe byose kugira ngo abantu bawe ribakize kandi ribabohore. Be behind this word and let it heal your people in the name of Jesus. Kuko waravuze ngo ibimenyetso bigenda n'abizera. For you said that these are the miracles that go with the Reka faith, ibimenyetso those rero who are faith. bigendane n'iri jambo mu izina rya Yesu. Let these signs and wonders go with those who believe in Jesus' Reka name. abarwayi izo ndwara zikire mu izina rya Let Yesu. those diseases be healed in Jesus' Reka name. abafite ibibazo bitandukanye bibonerwe ibisubizo kuri Imana yo And kwizera. those who have problems, let them be over in the name of Jesus. Mana ngushubije icyubahiro Father, I glorify your mu name. izina rya In Yesu. Jesus' name. Bene data rero Amen. muri mukurikirane Church Preparation TV. Brothers who follow us on Church Profession TV, Reka iri jambo rikubere ijambo risa. may this word be real to you. Reka rihindure amateka yawe Let bene it data. change your history. Reka ugire inzara n'inyota ushaka ubwami bw'Imana. May ushaka you kwawe. hunger and thirst for the kingdom of God. Twari dufite ijambo rivuga ngo kwizera kunesha. So we brought to you the word that faith that overcomes. Ndizera neza Imana ikuzaniye kwizera kunesha. I know that God has given you faith that will uraza overcome. kuba muri iyi si uri umutsinzi. And you shall live in this world when you are victorious. Biharanire rero So fight for it. ushaka Imana amanywa na nijoro. Seek God day and night. Iraza kukwiyereka. And he will show himself to Imana you. ibaho umugisha mwese. God bless you Abari mu Rwanda ari impande zitandukanye z'isi. wherever you are. Naho ubutaha. Till next time. Bye bye. Bye.